Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanggungan, agama Islam, Alhamdulillah, yarinay kita niyo pangadjian sing kita niyo serta panghimati dahil di bunga simpag iman. Insyaallah, waktu ini na yarinay sa gumanap yung guru na to mulia amoy tagda pulong tasin atawa tagsukuan sin amoy pangadjian na to insyaallah tiap-tiap dumatungin waktu wiya sin dihaon naman jari itukbal yung guru na to kalasahan gumanap sin pangadji serta yung kita niyo amoy humampit dahil sa mga bunga sa pag-iman, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Wayroon na rin din ang uro na ito. Mulia, di Sheikh Abdul Nasir Abdul Rahman, wal yatafadal fadilatuhu mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mauli mga kakasih sinallahu subhanahu wa ta'ala, karuman ini pasampay na muna isabmaun pahadarat sing kamu in pangadjian ganap sin pangadjian taniw bunga sin pag-iman. Hari namo pa ikatukbal in pangadjian haruman ini. Manalam salam kami pamanga langgong namo pag-agama. Lagi-lagi na amoy mga katawtay manguran namo masub lagi mataging sumawd sin jambangan daing hasulwa amunain pagpangadji hakalam si mahasud si mahatinggi iwan hadis sin bindungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Manalam salam kami kaniyo katan halapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wastay dito mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala, masing-masing pangadjian na to bunga sin pag-iman. Dalam sin bunga sin pag-iman iabutan taniw na in bunga sin pag-iman malano in pangatayan sin mga sila na ulan bar-iman bukun gulalan nila, simbaran nila. Sabab di kita niyo to kung maggulal simbaran taniyo. Sarawa gulalan, adarat si mahatod si mahatini. Ing gulalan kanila, malano yung pangatayan, hasabab yaon kanila, in kasabar. Mga katawtay manguran, pasampay na mo mang kaniyo masi-masi indayaw simpag-iman tawain bunga simpag-iman amuna imamakay imano siya lawi ring sin pagpakay nila simbadyo nila rumadlaw mahapon ni may naat amuna insubay sila mamakay sin pagkasaba. Dahil mangod na mo harama
Ing kanabihan iban karasulan, naraak si mahasot si mahatinggi, maghatod marikado taniyo, sin paglano, sin ginhawabaran taniyo, palawang pagwa, labi awla paglano, sin gumi. Mga tay mangod na mo agama, makusuging pamarinta, tiap-tiap pamarinta, maglano, sinlaw sin pagula. Sumagawa inakulang kanila, paglano, sinlaw pangatayan, simpikilan, iwan sinanggaw takbaran, ini paglano, deng Allah subhanahu wa ta'ala, amo na in mamakay, in tiap-tiap manusia, sin kasabar, ha, pangadian na to nakauna. Nasabot taniyo hakis sa sin Nabi Allah Ayub alayhis salam. Tiandas siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ingka nabihan iban karasulan, amunayin sa lagu-lagu tatandasun. Tiandas sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga tuan, subayaon pangadian na to dito kanila. Sabab kaunahan na to, hamasan na to ini, hipaghalulay sing kasusahan. Hatiap-tiap siularan, halawang simbay, halawang sing kaupis-upisan, iwan halawang sin mahadyana. Magkakunahan kita niyong hipaghalulay, sin problema amo na yung kasaba. Tayo mangod na mo, araw na Islam, yung kisya sin Nabi Layo, jaman jamulay, lawang simasa na tuwing, sumakawa, parsugpatan sing kabuhianan. Parsugpatan sing kabuhianan taniyo, iwan sing kabuhi taniyo hamasa na tuwing. Pangadyan, bang biyadi ning kasabar. Sin Nabi Allah Ayub alayhis salam, hawak to siya tiandas sin Allah Ta'ala hakarayawan. Mga tuan, hukun siya nasusa. Sa kawa, gaman siya piyaran, may tiyan to niya, in nagtisting kaniya Tuhan, in nagpapanjari kaniya Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sa to, wala siya nasusa, gaman kiuyakan siya. Bihan mga tuwanin sa kaula-ula. Bangaun tatandasan ka to sin Allah ta'ala, suway kita makuya. Bukun kita magdukasita. Bukun kita magmasusa. Sugawa, ipagmakuyag tayo simpagmakuyag. Sin Nabi Allah Ayub alayhis salam. May tayat to tiyan to niya. Yaway taan siya sin Allah ta'ala. Bang siya tianda sa marayaw ang paniyakiyatatasan, lipatun sin Allah ta'ala yung karayaw. Biadahani sa mga tuan yung masanatuin na yag to mga tuan kaya pasan sin Nabi Allah Ayub. May tayad to sa babtian to niya yung tatandasan balikan tanyo rin Allah subhanahu wa ta'ala. Piyalabi sin Allah ta'ala yung karayawan sin Nabi Allah Ayub dahil sin karayawan niya mas nadakauna. Dahil mangod na mo, hamasa na to ini. Siyabot si mahasot si mahatinggi. Halawang sing Quran mahamulya. Di tis'ina mawdian. Binisbati lissabot. Siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kasyaman mawdu. Halawang sing Quran. Hapasalan sa sing kasabaw. Ang panakita ni Ubiyetaan si Rasul sallallahu alaihi wasallam, indayaw sing kasabar, nispul iman, hangtunga sin pamarat. Nahaununin ang tunga mga tuwan. Isa-isa sing kasabar, hangtunga sin pamarat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kagunahan na to mga langgong na mo, hamasa na to. Bangkat mamangkat, yung problema sin tao. Problema kabuhianan,
problema, pamarinta, kasusahan, pagkaon, kasusahan, nalimot kita nung sing kasusahan. Way na tuan makahalulay. Pagkaway na makahalulay sing kasusahan yan, hinuan kita nung sinallahu ta'ala, ini paghalulay kasaba. Nabi Allah yung iniging kawasa. Naigin alta. Sambil rin hawawaran niya. Sa wala ng lukmain atay niya. Initikad niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan mga tuwaning kaunahan na tuha masa na tuwini. Sabab malagwin tatandasan ka. Bukun kita niyo tiyandas sintuhan ba't kaya astulan kita niyo. Sarawa, double promotion ka to taniw karayawan. Dahil diatong niya, sambil paadlaw ka na. Na, mga tuwan. Siyabot si mahatsot si mahatinggi. Indayaw sing kasabar. Fasbir. Sabran jamila. Pakanabihan iban pakarasulan iban si mga katan miyakad kanila. Kaya na po sa ni Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam iban sinummat niya pasbir sabran jamila. Tatasin sintatas malingkat. Bang biya tutuan ing katatas palmanis. Bukun siya ni kalingkat badyo sadya. Siya na malingkatin pakayan na to. Malingkatin sasakatan na to. Malingkatin uno-uno na pakaradyaan na to. Sa wala doon ilingkat dengan Allah Ta'ala. Ilingkat yan antara na to sa diyata uwiban tao. Magkapasaw. Way tumumba silingkat sinta upatao misan biyadin na ilingkat mo. Sa ilingkat tutungbasan. Amo na ilingkat beta sinallahu ta'ala. Fasbir sabran jamila. Pagkayain kasabar, tatas kaw. Ay ka magkumplin. Ay mo dustain Tuhan mo. Ay mo dustain ingat mo. Ay mo dustain kabayaan sinallahu ta'ala runtain. Ayaw. Pagsabar. May ta sababing kasabar kimugdan lingkat mga tuan. Pasyabru jamil ing kasabar amo ning kalingkat. Pakayon na to mga tuan ing kasabar. Ba't bang sadya nagsabar? Ing kay manantay mamud wala nag-usus. Di sila kugdanan sing kasusahan. Misan sila kiugdan sing kasusahan, aon bayad kanila sila Allah subhanahu wa ta'ala. Na mga tuwan, yung kasabal aon atulan niya, diyan na sinasabutan niyo. Na, uno pa yung kasabal. Sabali, hari pa kau himinang sindi akan kay musim Tuhan. As-sabru qabla al-amal. Hari pa kau sumaggaw sinhinang daraakan kay mo sintuhan, pasabalan kay mo, sabali inda akan, haway pa, nahinang mo, ing karayawan yan, tagna na ko kasata. May ta, ang paliming katinhinang. Habigining, sambil painding, malingkat. Bukun law mo, dito ko na hainding palingkaton. Bukun. Sarawa, from the beginning. Dahil nga panagnaan, sambil maginapusan, bang malingkat haruho panagnaan, magduruho nilingkat, haulihan. Bihan lang kong haarap. Dahil nga sa mabyan, pakayain kasabar, ha, before singkatan, hunap. Bang munahin ang biyad turagbus, ang biyata sin Allah Ta'ala kayo, biyata sin hadis. Sabda sin junjungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam,
min hadisi Abi Hurairah rawahu Muslim wa Tirmidhi rawahu Muslim wa Imam Ahmad عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثة. Kakuyagan inpirasin Allah Ta'ala kanabihan iba nakarasulan mari pamanusia. Wala nagpara in Allah Ta'ala marikato kahuhukawan kaastulani paginwala. Way. Sa impira marikato kakukuyagan. Sa rawatuan kanya-kanya hindi tinisun sintaw sing kakuyagan. Yung kakuyagan di pain sintaw hamasana to ini alta magpatauran si na malong ni makakuyagan. Makauli sin saking, makaid sin problem, makahalulay sin kataan. Kalla, bukun bunda. Bang wala doon ng kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Firman sin Allah Ta'ala, yawma la tanfa'u malun wala banun aw namukadlaw. Di makarihil kay mo kamumpaatan, di na makarihil kay mo karayawanin alta mo. May tayan di na. Sabab wala doon ng kabayaan sin Tuhan. Wala doon lagi awlay kakuyakan sin Tuhan mo. Insyabar kakuyakan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pakayun sin ipo. Hari pa siya sumagdaw sininang aon na asal kasaban niya. Nabihaon tuan, kano mo yan piyakain kasabar yan? Kapanagnan ka, hagitungan ka, atawa haulihan na, atawa suwayway na. Kakuyakan sinallahu ta'ala ito parakalin. Inna Allah yarda lakum salasa. Bunnar tu din Allah Ta'ala kakuyakan niya doon kanyo into para kala ini hiyatud sing kanabihan iban karasulan in hinapusan naghatu di junjungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala na kita nyo nakabut saya rin sulat. Nauno yan ang kakuyakan sinallahu Ta'ala. Anta budu. Kakuyakan sinallahu Ta'ala magtag-ipon kita niyo kaniya. Na, hari pa kau sumaggaw sin pag-ibadat yan. Uno-uno na ibadat yan. Pasura na ruuning kasabar. Bang mo piyasud na ron haning kasabar yan, na ron haning kuyag kay mo sinallahu subhanahu wa ta'ala. Bang mo piya kayong kasabar, yan narunhan ng kabukaan hiblis. Ditoan makaat hiblis sa kasabar. Sababing kasabar, very close, pahadarat silang Allah subhanahu wa ta'ala. Nahari pa kau sumaggaw sin uno-uno, iibadatun mo pa Allah subhanahu wa ta'ala, biyaitaan kau sin Allah ta'ala, yung kataan ibadat, suway kau aun kasabar. Hari pa kau himinang sinyan, tagnay na tuwaning kasabar. Bukun nagitungan, bukun haulihan, sa tagnay na haway pa kau si maggaw sininang. Kakuyakan sinallahu subhanahu wa ta'ala, magtag-ipon kita niyo kaniya. Na may tayo, sabab yan doon kasabar. Napabilain tao nagtagipon patuhan, wala duning kasabar ya astulan. Di mamayain Tuhan umalu pataw ya astulan. Dahil nga sabab yan, yung kataan nagtatagipon patuhan, makuyag inatay nila. Yung kataan wala nagtagipon patuhan, makuyag din natay nila, isang sa nagmaksiyat. Kiyo kuya ka ni magmaksiyat, naguyo. May kanyon, bang siya butangan sinukuman. Suway siya sa putong. Sana buyong da. So, in kuyag niya yadto, pamasyat, Allah Ta'ala in kuyag. Haran magtag-ipon kita nito. Inna Allah yarda lakum. Inna Allah Ta'ala makuyag doon kanyo ang ta'budun.
tunggalan yung sa tiyang pagtagi. Kung katuhan, sa butangin niyo sing kasama. Panas na. As-sabru ala ta'atillah. Before himinang sinya tuyaw na yung kasabar. Bangyaw na yung kasabar, di makakaw si Iblis. Di makakaw si Iblis sumasat hapag mo. Di makakaw si Iblis sumasat hapag takbir mo. Ingkata ni nang tudyo pa pagtagipon mo pa Allah Ta'ala, protected. Ang gapi mo. Kakuyaran niya tutuan sila Allah Ta'ala. Indayaw para sa hansin tao kuyaran. Sambil kamis niya. Sambil kupya niya. Kataan sinyaw nabaran niya, iban simbukon nabaran niya, biya dumagbos halong kuya. Sa pagkatod mo, kuyaran. Yan to. Laging kuyag sila Allah Ta'ala. Dahil nga sabab yan ang kuyag. Apabila ipon kimuyag, himinang sindaakan kanya sintuhan niya, solusyon simbahan. Dahil sabi ang bangkaw, masubuuno to, din dayaw sing kasabar, hipaghalulay sin problema hababaw sing gumi. Nasa kaling paghalulay sin problema sin tawbihaon, nagseminar na, paula milikan, pahula jipon, pakatanta, wala na kimugda. Gaman, timaw din problem. Naita, wala doon ng kabayaan sin nagpapanjari kanila. Kaya mangod na mga pag-arama. Si Umar, si Abu Bakar, si Usman, si Ali. Nahalula yung problema Makkah. Nahalula yung problema Madinatul Munawwarah. Nahalula yung problema Jaziratul Arabiyah. Sambil yari nakapulagsik ka. Nahalula yung problema. Kasabab sin kasabab. Kasabab sin Allah Ta'ala biyaitaan kita niyo inhinang niwang kamu himinang. Tagna inyo sin kasabab. Sabru ala ta'atillah. Na. Uno yan pembeta. An ta'budun wa la tusyriku bihi syai'a. Kakuyakan kanunungan si mahatut si bahatinggi yaon naipon niya lagi alawm sin atay niya. Inkuyag magtag-ipon siya pa Allah Ta'ala iwan ayaw sadya siya magsabi. May tanabihad tutuan sababing syaitan jin in syaitan dua syaitanul jin wal ins in syaitan jin kita niuri na to kakitaan innahu yarakum min haysu la tarawnahu kita niyo di kita kamu na maguno siya yan sumud palaumbaran mo harap pagkain harap paburi kasing pagkaon bukon pag-inom bukon pagnapas bukon harap pamahal ka dihil sintuhan paipon niya ingkata na warantan ini mahal ka sa gawa tuhan inlawi mahal ka amunin natin in syaitan bangsa din katan lalawayan sindu yaw na ugat mo doon siya sumud harap magtupa atay kangi unnen atay bang kimangin atay goodbye kimangi kata bang di mayawin atay hasabab sin kasabar before siya naghinangyaw din kasabar karitungan niya unda sambil naginding niya unda nagligutan niya unda siya na yung tao kakuyakan sila Allah. Iman siya na yung tao di makakreate problema tumangkis din kaniya in kasusahan ba't sabab maling ka tinatay niya tudyo pa Allah.
Bukun ubos malingkat mangi, ubos mangi malingkat, hambuk sadya malingkat sadya mga to. Sagat to, marting kakuyakan sin Allah Ta'ala, in upat khalifa giulal sila. Iwan simyagad kanila, radiyallahu anhum wa radu'an. Pagka sila kimuyag nagtag-ipon pa Allah Ta'ala, kiyakuyakan sila sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umar, Abu Bakar, Uthman, Ali, radiyallahu anhum jami'an. Uno tuan yung piyakay nila kasaba. Dahil nga sabab yan, palman sin Allah Ta'ala, fasbir sabran jamila. Tatasini hindi akan kanyo sin Allah Ta'ala, ikaw mag-usos magkumplin. Kaya lingkatan ka mo sin dunya ini, malingkatin susungon. Intaw masabar, pagdatong palong kubul. Inyawalihan niya hiwutang hailiyin. Inbaran niya pagdatong palong kubul, bukon hapisat. Bukon halupa. Sabdasin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis niya, magparmanin Allah Ta'ala paaprisuha min tirasid jannah. Haniginiwin ipon kumalanoy niya walihan niya yan. Haniginiwin jasad niya halong singkubul niya yan. Hanig deng hasura. Napanglag na kaurihata ko ini. Law mo pawihan niyo ba ko hanig deng hasura, anikan tingkubul silanggong ko, sila siya ko. Di kau tuan makaga, na matuka pamidilis, laong mo hamak kay Madina. Pabihan, yung wako laong mga kamo Arabian, hanig sulga, waira. Naunoy ni kabak mo sinanig sulga, kasabar hapagtaat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Papahanigan sin Allah Ta'ala. Nakumpas, minhanig mo kulangan mo biyaw. Yung kantil mo marayaw, yung kantil mo tubig, yung kantil mo hangin, yung kantil mo basi, katanya yung klase sing kantil. Kumpas mo, maramo yung palang kubon. Kahunit tanim magkakali. Kahunit tanim magliliyang. Sa kawatuan way hunit, kawasasin Allah Ta'ala. Sa in kahunitan, kawasasin ta. Pakaya na sa jatuan yung kasabar, hawala pa kau si maggaw sindakan sin Allah Ta'ala. Samdi nga panagnaan, sambil maginapusan. Continue sa lukay tayo. Radiyallahu anhum wa radu'an. Kimuyag sila nagtag-ipon pa Allah Ta'ala. Hasabab sing kuyag nila nagtag-ipon pa Allah Ta'ala. Lawing kuyag si Mahatib Kibahat. Atulan yan ito, ha? Asung astulan ng mga usog kasawahan nila. Sung na astulan ng kababaihan na kawanahan nila. Eri, ano yan? Pagpangasubuhan. Hauno na laong ina sin mga anak ko. Pagpangasubuhan, hauno na in ama sin anak ko ini. Bihan mga to. Imbihan kabtangan si mga tao taga kasabar. Yung kabtangan si mga tao ay kasabar, nung nabahin tingod ka ako sintuan may tako ni nagkabiya-biya na ini. Kasusahan habaran, kasusahan halta, kasusahan tianong, kasusahan katantan, ayaw, ay kus magbutbiya. Aong kisya sinakaw na. Makusog siya magsambahayan. Makusog ulan yan turasiya. Makusugin ayos yan turasiya. Makusugin hagot yan turasiya. Makusugin paso yan turasiya. Testingan siya sin Allah Ta'ala. Hamukwak to. Sumung niya pa masjid daw tulan. Nalidas siya rin hagdan simbahan niya. Paglidas niya, tiakdir ka niya, nabalin siki. Kaya nga taniwang unong kya pa mo, yan panakulong natin mo yung nagtag-ipon patuhan, yan panakul na bihay ni. Kabtangan way kasabar. Yung kabtangan sintaw kasabar, o Tuhan ko, yari pa namuk siki ko. Hipabalik ko rin ni hakabayaan mo. Misanin mo ko nakabayaan sintuhan, nabalik din siki sintaw. Sa kalituan, nakakabtang singkabtangan mo kung kasabar.
Panahon niya pamaraya, winagi niya. Yan pa na ako timo nagsabayang. Yan pa na ako noon. Kabtangan way kasabayan. Sa lang utuan ko. Yari pa na mo magmalilla da ako bang maning panahon ko pakabayan. As-sabru jamil. Insabal mo yan, lingkat. May takimangin siki mo pakabayaan sintuhan. Minsan yung bukon pakabayaan sintuhan ni sacrifice na sintuhan. Hituk sintaw yung umul niya. Hituk sintaw yung kabuhi niya. Hituk sintaw yung kahansam niya. In ikaw mata mo di katuk sin in gapi mo Allah subhanahu wa ta'ala. Fasbir sabani. Sabran jamila sintabal hikalingan. Nah. Uno pa yung kuyakan sin Allah Ta'ala. An ta'buduhu wa la tushriku bihi syai'a. Sabab yaw ni kasabah. Hikarwa. Kaya ita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam yung kakuyakan sin Tuhan. An ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Tiyo na kumanin masabah. In napupulak kanat na isab, in nabagbag na isab, in lilutangan natupok na. Iningat sin syaitan na ngari-kari, wala man doon, tingkasaba. Maingat si syaitan, nagtimla singkatan, timlahan niya. Wala man doon yung kasaba. Dahil nga sa biyad to mga tuwan, pakayon na ito yung kasabaran, nasabot na ito. Tu kasabar. As-sabru ala ta'atillah. As-sabru an maharimillah. Was-sabru ala akdarillah. Panagnaan sambil mag-ending siya. Bukon na rito ending niya ang pagkamunod. Kakuyakan karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala katutan yari hababaw singgumi. Inun, magbawbog kita niya. Uno yung pagbawbukan natin. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Magbawbog kita niyo haran kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nauno, weta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam katwa suratul An'am. Wa anna hada sirati mustaqima. Fattabi'u. Sa hunnal to, din ara may ni amunin ara maguntul. Amunin ara mahikahatul. Hikahatul si mano siya di hababaw singgumi. Humatulin pikilan niya. Humatulin akal niya. Humatulin ang gautabaran niya. Humatulin kabuhin niya di hababaw singgumi. Sambil siya manay kuding ako miharap pa long singkungul hatun. Maita nagbaw. Iban ko yan. Aturayan ko. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Pagbawbog kamo na tunay sa beta, hada sirati mustaqima. In pagbawbog ni Hakama Islam, iwan kuyak amunanim matan bundal. Amunanin ni kahatul kaniyo. Kayan tayo na to, unin ko lang daw kahatul kaniyo. Pagkaon jukup-jukupan, banlawi-lawihan pa. Ba't nag-i-stacking kaiwanan? Hakong communication, sobra-sobrahan ng kaiwanan. Kaiwanan, duwain cellphone, upating cellphone, duwain pa malagpo, duwain pa sivi-sivi, duwain pa tablet, duwain pa tabing katanta niya unda. May takoy makaibadat marayaw patuhan. Naglabi na yung panyap mo yung pagtatagipon patuhan, may tayan. Nalawang simbahan sa harimba, lawang simbahan sa simbaas-maas, imasanatuin yung, imasanatu natu biyahon, nakaliwala magu. May tayan nakaliwala magu. Kuno yan? Nari na maambating kakukunahan na to diya dunya. Sa aming kauunahan na pagpapanjari ka to tanusintuhan, wala na to panaalo.
Aun maksud piyag papanjarihan ka, tutan yung sintuan, wala na ito na alupiwan ko yan. So naglari, wala may abot, wala may abot, amin wala na ito panahihinangin kamayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ampeng kakuyakan si Manu siya yan na. Pula-pula mo, wangin to yun wala, nahinang 2-inch cellphone niya, 2-inch SIM card niya, pag subli-sublihan na, tumatik lima ni magganti. At urayan, tuwanin ni matdihil ka niya sinallahu ta'ala, ampa siya makapagkagipon, marayaw pa Allah subhanahu. Iwan kuyag. Yung kuyag niya mag-silpon. Magtawag iwan sintaw kikita niya. Magbisara iwan sin kikita niya iwan wala. Intuhan niya. Blang. Di mo kaingatan bang ulo. Wa anta tasimu bihablillahi jami'an wala tatafarraku. Paman sinallahu ta'ala wa tasimu bihablillahi. Pagbawbog ka mo. Hapag-agaman mo. Nalilay na sinayat kay Banan. Hada sirati mustaqima. Pattabi'u. Kaya nga sabab yan. Biyay ta sinadid sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hamuk masalaw nin Rasul sallallahu alaihi wasallam di matungmong kamo. Pa mga sahabat. In Rasul sallallahu alaihi wasallam pagdatong gimudlis siya gudlis mabuntun. Ampa na siya nagsabda, haza sabilullah. In gudlis mabuntun ini amunan indan papalabayan kaniusin Tuhan sa babindan yan takalait takailaw rumatong kamu pamaksud day dia dunya sambil padlaw akhir. Pagubos. Ang panay sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam gimudlis. Pakhatta khututan an yaminihi wa an shimalihi. Fakala hadihi subul. Ang panay siya gimudlis, harap patuo, iwan harap palawa, nakamataod. Ang panay siya imiyan, ininidan mataod. Di mo kaingatan bang harap mo pagtupakain sa baboy signal. Wayron R, wayron light. Sumagawa. Yad'u ilayha syayati. Yadunhan, haran mataod yan, nananaabbitin syaitan. Taabbiton kau magkaon sa paharam. Taabbiton kau mag-inom sa paharam. Taabbiton kau pa mag-business sa paharam. Katan haram. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqu. Ay kamu tuod magadsindan matod yan. Doon kamu haraan amin mabuntol sabab yan dunhan imbeta sinallahu ta'ala amuan inagaran niyo. Dumatong kamu kanaksud. Aturayan to ha. Zalikum wassakum. Yung mga nasabot ito. Amot tindeta sinallahu ta'ala. Haumat na kaunewan summatin nila. Allakum tatakun. Supaya kamu makapagmabuwa sa bunal. Patuhan iban kuyag. Haraakan. Buwa hamulka sinallahu subhanahu wa ta'ala. Tayo manghud na muharam. Kahunahan to damasa na to ini. Napakaya na sintao ingkawasa. Ipaghalulay sinhula. Waira. Napakay na sintao inalta ipaghalulay sinhula. Waira. Na mga tuan pagkaway na kawakan aon dengan Allah Ta'ala. Ipaghalulay tanyo sin kasusahan halumbay. Sin kasusahan sin siulakan. Sin grupo. Sin kamatauran. Hingga sabah. Maita. Paiman sin Allah Ta'ala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tanto parman sinallahu ta'ala wang niupiakay ipaghalulay sing kasusahan niyo yari hababaw singgumi in kasabar parman sinallahu ta'ala intong bas kaliayon intong bas kay mo yan aming katan, pakaradyaan mo, hialulay mo sing kasabar. Pagka napakay mo na yung katan, di na mahalulay. Pakayanin kasabar.
na pagpakay mo sing kasaba, ubusin ka tan, way ma-audit. Di ikaw auditon. Ayar ya dunya ini kanya auditon, bukun kanya auditon da. Umeda mo ako auditon si bukun ka ako. Kanya auditon, bukun kanya audit, astagfirullah. Dahil nga sabab yan, magtatawo din problema, halaw untuk sinta. Maita, way paghalulay nila. Yung paghalulay nila, astul dugal. Ini paghalulay to nakamanatu. Giwan ko yan. Dahil nga sabab yan, sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hipaingat ko kaniyo mga kamutaw Makkah. Putag tutaw ni luway niya ron. Hipaingat ko kaniyo mga kamutaw Madina. Hipapaingat ko kaniyo mga kamamin naghaji tahun ini. Naunin ni pihati sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang mga tao yan. Innama buistu rahmatan. Sa bunal-bunal tuod. In paldaakan kalko sin Allah subhanahu wa ta'ala magkasilasa. Ugiwan ko yan. Amin tao mangilupan niya, mangkiukuyakan na, hansam to. Misan di ko matawa, hansam na. Misan di manglangis, hansam na. Batin langisin tao yaw, narap pataas. Brasin dera. Inakaw na sudlay. Yaon bukon, bras. Na. Turatuan. Ikahalulay singkatan problema. Innama buistu rahmatan. Naraaka ko sinallahu subhanahu wa ta'ala magpasampay sin pagkasilasa ko giwan ko yan. Walam ub'asulaanan. Buko na kurya at sintuhan manukna. Nabiyaon tuan magpanukna nin ama anak. Magpanukna day sin anak kabas. Manukna din ina. Haama sin anak niya. Manukna din nakura harayat. Manukna din raayat anak. Astagfirullah. Sindi tujo manjari. Bukun haram siwi-siwi. Bukun dosa siwi-siwi. Dosa salah pula. Sa may tayan nabihan. Ang sabab niya rin babayan syaitan. Mga tuan tampanun tanyo sin kasaba. Ba't bang sadya piyakay sin umat Islam yaw ning kasabar sila yung masanyang hababaw sin umat. Sobra-sobra ng pagkaon, yung pag-inom, yung badyo, yung sasakatan, yung pamayway. Sobra-sobra. Nikmat sa lagu-lagu akay na po kanumba. Kamu sadya wala doon kanila yung kasabar. Kabiton na mo kamong mga tuan. Hapangadyan ini, pakayon na to. Huwag na pagpinigan, pakayon na to. Hiusugi babae. Higuro ibukun guro. Yawadiwan kita niyo pakanya. Magpakay kita niyo sing kasabar. Ba't sa baba mo tinikalingkat sin atay na to patuhan. Hikalingkat sin pikilan na to patuhan. Hikalingkat sin kawin na to patuhan. Lari aulay kalingkat sin kauman tanyo tudyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bukun kita niyo magpalingkat sin kauman tudyo pa tao. Harap na pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na kakuyagan sin Allah ta'ala. Im maghambuk kita niyo, magbutok kita niyo, kabayaan niya. Wa anta tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraku. Magbawgbog kabayaan sin Allah ta'ala. Ayaw sadya ka mo magpulak ka. Biyawang tuwa na lomba. Dugay yung pikilan sin ama. Dugay yung pikilan sin ina. Dugay yung pikilan sin anak babae. Dugay yung pikilan sin anak kusog hansam. Dugay yung pikilan sin anak kusog pangit. Dugay yung pikilan sin anak babae beauty. Kaniya. Maghambuk kita niyo kabayaan sin Allah Ta'ala. Dunanin rahmat para tungun sin Allah Ta'ala. Palman sin Allah Ta'ala. Haja kitabun. Anjalnahu ilay. Mubarakun fattabi'u. Palman si Mahasuci. Ya kau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yan namu piatulun mon kaming kitab. Mana sing kitab Quran. Mubarakun.
inhalaw niya yan karayawan kata. Bang mo yara dindakan karayawan na, bang mo tiyang kisanin liangan karayawan na, bang mo piya kayong kasabar, karayawan iwan karayawan. Turayan to. Nabi haon, yaning karayawan di mamat, siya oy kita nyo nag-enjoy. Nag-enjoy na yung manok-manok sing karayawan nila. Nag-enjoy na yung hayo pakaligimbahan sing karayawan nila. Sa yung kita niyo, aming punan sing karayawan nalilingog. Nalilingogin na doang kaunudugat. Nalilingogin magpo-family, nalilingog astagfirullah. May kayang malingog. Iniging kasabar. Sinamoy at tinipaghalulay, sinuway na ipaghalulay amunado. Kakuyakan sinullah. Wala tanajaw. Ay sadya ka mo magsagga. Way pagsaggaan niyo. Nabang ka mo magsagga, patapsalo. Pulak kanat na ka mo. Yung karayawan di mataod, way na. Bukon tiniyo-tiyo, sambil maway na. Watajhabari hukum maig na yung karayawan niyo namut niyo marayaw tudyo patuhan niyo bukon na mahabot. Kurayan tuan. Way pagsaga. Magulong-ulong, maglasalas. May pila taon na kita nuri nga diya dunya harap na ito na pakuho. Way pagbay. Na. Ini katuliya. Kakuyakan sinallahu subhanahu wa ta'ala wa antanasahu amin aunun taniyo in pagpatumtum piatumtumi hantara sinnakura iban sintindog na masya na to ini di makarao sintindog magpatumtum manakura di da makarao sinnakura magpatumtum hatindog dahil nga sabab yan wala duning kuyag. Wala duning kuyag sinallahu ta'ala. Pagka wala na runing kuyag sinallahu ta'ala, kaya kantian syaitan yung makuyag. Dahil nga sabab yan namarinta yung syaitan alawang sinatay sintaw. Ada po yung pamarinta kabayaan sinallahu ta'ala, kaunan niya sa dasing kasabar. Nasiro mga tuwa. Na, amo yad to mga tay mangud na mo. Hindi takato tanyuriha pangadyan na to yun. Allah subhanahu wa ta'ala biyataan kita niyo Suratul Baqarah Parman sinallahu ta'ala wa basyiris sabirin pakuyaga o Nabi Muhammad yung mga ipon ko piyakay nila yung kasabar naanistat yung kasabar yan kabuhi nila kaya sabaran nila yung katan pag-ibadat nila labi aw lakyap kaya sabalan nila in pagjihad nila. Sa baba mo yun sa lagu-lagu. Nakasabar sila pagjihad nila. Hapag atuwangan ni Bansin satro nila, napakay nila yung kasabar. Dahil hapanagnaan sambil na dawhat nila. Hakatan ibadat nila mapuasin nila dito agad na wabas siris sabihin. Pakuya ka yung mga ipon ko. Wala na kutain kasabar nila. Turayan mga tuwa. Naun. Alladzina idza asabathum musibah. Apabila dumatong kanila tatandasan musibah ring adarat sinallahu ta'ala. Amin bukon kabayaan nila sa kabayaan sinallahu ta'ala. Uno ni pamung nila. Mamung sila biasin pamung sinamungin magsasabahayang yadto. Nali dasin si kinabali. Wala pa isab na utod na bali sadya. Masugpat na yan doon. Yung pamong niya. Gampa, kuri tinibot mag-ibadat. Di ako mabayaan. Naway na nagsambayang. Yung pamong si mga tawin. Nakabigda. Kalu, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Putuhan na mo. Nagmalilla kami kay mo. Deng habigining sambil pending. Way kaya maynusan gaman piyataw doon. Aming tatandasan mo yan ka mo. Hapag jiharan, iba na hauno na pag-ibadatan. Inna lillah.
saksikan. In kami para saya kayo. In kami rin kayo. Way agaron na mo kay mura. Way pagmalilan na mo kay mura. Way pagtawakkalan na mo ikaw ra. Way pangandulan na mo ikaw ra. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kahuhiwang kamatay na mo kay mura. Kurayan tuan yung pamung si mga wabas siris sabi. Napakuya ka sila to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pula-pula mo indayaw sing kuya. Na mga tuan, siulayan na sintaw matawd sinari, dako mo yan. Siulayan na sintaw matawd kumasa, way nakiuyakan. Na mga tuan, pagka way nakiuyakan, simbihan turag mo. Bukon kita niuli. Bukon kita niyo tarasaw. Oo, tarasaw na sa inyo. Sarawa, tuan, pakayon natin kasama. Ba't supaya kaingatan sinanakapo na to, haunin urun nila. Mga tuwan, wamot din pamong si mga sila. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. In kami ni tiya panjari sila Allah Ta'ala. Wayun dapat siya na mo agarun siya kami tumaalog pagkabayaan sila Allah Ta'ala. Kahuhiwang kamatay harap na Buddha pahadarat sila Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na, pahiman sila Allah Ta'ala. Ulaika alayhim salawatun min rabbihim. Sila na ng mga tao. Papagdapa-dapaon sinallahu ta'ala sing karayawan din kaniya. Karayawan din Allah subhanahu wa ta'ala. Misan sadya hindi hadun nga rihil kato sinallahu ta'ala. Bangta sadya iniingat, maunit na sa initong basan. Tumbas sa lagu-lagu, karayawan sa lagu. Sa adukay pinyari. Tika sahid na to yan hadun niya. Sa tutungbasan sin Allah Ta'ala hadlawan na kana wa ulaika humul muhtadun. In sila yan bang sila buhi parihadun niya halawm sila pamando si mahasud si mahatin. Amo yan kay mahutam. Hindi ay takatutan yung sila Allah Subhanahu wa Ta'ala hipapakuyag Rasul sallallahu alaihi wasallam mga tao yan na mga tuwan haway na magpaita katok taniyong kapuyaran. Amo ading kita na ito yung kahalan adlaw-adlaw ini, magpindaynwal na sin pakayan, magpindaynwal na sin sasakatan, magpindaynwal na sin katantan ini. Sign at awas signal. Misang ko rin nawaitaan sinta. Tayo manghugda mo arama. Yung Rasul sallallahu alaihi wasallam nagbaita. Sabda niya, wa'lam anna nasra ma'as-sabr. Magkahunahan kita niyo tatawangan din hatuhan. Sa kunong sarida yung tatawangan sin tao, katilingkan sin dunya. Sa wala kiyuya kanin tao. Way. Na, unin ba ito sin Rasul sallallahu alaihi wasallam? Wa'lam, ingata. Hipapaingat ka ito taniyo, aun tatawangan din hatuhan. Sa di na to na ma-recognize, bangunin tatawangan sin Tuhan. Nabiyak sa kita niyo tatawangan sin tao pa tao. Ada po nin tatawangan sin Tuhan. Dahil ka ni harap pa ipon niya, dagbuti na kaingatan na to. Wa'lam, annan nasra ma'asab. Sa hunal tuod, in tatawangan sin Allah Ta'ala para tungun niya maun pa mga ipon niya saway natatapil iwan kasaba. Mga tuwa na yung natuhibutas, yung kasaba. Sa bukol na tuhilo na lumbusa. Silpo ninibutang na tuwa busa na tuwa, kakidkiran yan, papaglawad-lawaron na tuwa. Ampeng kasaba, mga tuwan, alam sindan tuwa. Yan na sinasabot talaga. Na, uno pembeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa anna ma'al usri yusra. Tumtuma tay mangod na mo. Ako iwan kamo. Sila iwan sing kita niyo. Bangkaw nagbigin. Ahinang mo timagna. Aon ka hunit. Bang duunin kasabar. Panuhayon da sila Allah subhanahu wa ta'ala. Sabang wala duunin kasabar. Wala pa kaw na kahinang. Kaya bubugatan na kaw. Kaya bugatan na yung pitilan mo, kaya bugatan na yung pangdungog mo,
Kaya bugatan na yung pangatod mo, yung pananaman mo, bugat katanta. Wa anna ma'al usri yusra. Dahil nga sabihan palman sinallahu ta'ala. Inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Bangaong kaya na naman, mga panagnaan kahuni. Di na kau yang pauniton sinallahu ta'ala, tiyo-tiyo na. Bang man doon kasabar, ubos na ing kahunit yusra kaluhay na. Ayan, tuwanin ayan. Na, uno pembeta sinallahu ta'ala. Hasuratu al-Imran. Wa in tasbiru, bang sadyagaw ting kasabar, biasing kasabar sin mga sila tao Makkah, muhajirin iwan sinansar, aming beginning kaya halulay, kaya pasaplag sinara mapakatan dunya, doon ang mga tao yan, muhajirin iwan sinansar. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dhalika min ajmil umur. Bang sadya na pagkaindua ini, pagsabar, iwan pagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala, ingkatan tanya to kalaguan kanila. Wayroon hinang nila mababa, harap sadya pataas. Kaya nga sabab dyan tayo mangod na mo, pakayon na to yung kasabar, hakatan pakaradyaan na to, hapanagnaan, sambil maginding yung kabuhitan ni walawang kasabada, intong bas sinallahu subhanahu wa ta'ala katutan yung karayawan. Na, dahil napusan, pahiman sinallahu ta'ala surat Al-Jumah, wala yarda li ibadihi po. Dito kakuyakan sinallahu ta'ala haipon niya yung kakupo. Dahil nga sabab yan, pahiman sinto na kay wananayat, wala tuti'il kafirina wal munafikin. Ay ikaw tuon magtaat ang mga kafir. Taat tuhan. Yung pagtaat harap sa Japatuhan. Nariha ang magtaat ang kafir wal munafikin. Ay dyan ko magtaat ang kafir wal munafikin. Saka wa ati'ullah wa ati'ullah. Wada'azahum wa tawakkal ala Allah. Ay ikaw magtaat na kafir, ay ikaw magtaat na munafik, ingi nila, bangaon dapat, liko sa imbaran mo, yung pangatod mo, yung pangdungog mo, ay ikaw lumungog, ay ikaw kinita. Nauno, watawakkal ala Allah, pangandol ko. Tukbalanin kataan, pakaradyan mo, i'timadu ala Allah. Pangandol ko pa Allah Ta'ala. Ay ikaw mangandol pa ingat mo, karapatan kau siningat mo. Ay ikaw mangandul hansam mo, karapatan ko sinansam mo, matawad hansam din kayo mo. Ay ikaw mangandul kawasam mo, karapatan na kau kawasam mo. Sa watawakkal ala Allah. Pangandul kau pahadara sinallahu subhanahu wa ta'ala. Na, wala yarda li ibadil kufr. Di kabayaan sinallahu ta'ala, di siya tuod magrida haipon niya, may ta sila makupo. Wa in tashkuru. Na, bang niyo piyag sukul. Inway iwan sin tiw-tiw, iwan sin mataon. Piyag sukul niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Yardahu lakum. Amo yan, ning kakuwan kaniyo. Sinallahu subhanahu. Bang kamu nagsawsaw. Bang kamu nagtawang-tawang. Bang kamu nagganap-gianapin. Amo yan, ning kakuyakan sinallahu ta'ala. Di makapagtawang-tawang, di makapagganap-gianap, iwang wala doon ning kasabar biyay ta sinallahu subhanahu wa ta'ala. Na murah-murahan mga tuwan, indayaw sing kasabar, simap na ginawa. Indayaw sing kasabar, hangtunga sing pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na murah-murahan, ini, makakawa kita niyo pangadyan, sing kasabar, aming kasabar biyay ta sinallahu ta'ala. Ang mga kanabihan iwan sinyaran kanila. Damikyan kay napusan kita niyo. Hinangon na to hipaghalulay. Sin kasusahan na to. Bang di na mahalulay sing kataan. Madto na kita niyo pahinapusan. Solusyon sin problem hipaghalulay sing kasusahan. Amo na in mamakay kita niyo sing kasabar. Nas'alallah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq was-sadad. Wa an yaj'alana minal ladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sa lingkat-lingkat bunga simpag iman na mo impiya mga kaya masampay siguro na ito muliahin duniaon. Amin bang na ito mapakay inya ito katantan na malawain katan kasusahan si tiap-tiap manusia. Tuuron to si manusia amoy di mabaya maigdeng kaniyain kasusahan. Bang hadya ito mapakay na ando kaylo, pwayron ito kasusahan sin kita. Insyaallah. Murah-murahan nakahampit kita niyo rin ang mga pangadyan nito. Ibang pagpatumtum nito katuta niyo. Insyaallah ta'ala na susungon, kanapan na isap siguro na ito. Namin pangadyan nito na sa kaino kami ni makatukayad na masi-masi kami dahil di hamad di sini, damikyan, bang isang kamo yan, masi-masi, amoy in lima lamod kamo, magbubusin, jambangan, ang menyalitianum namo halukal ini, yari ha amil tower, tambatanda sin kami, na ini ni hambok din mga jambangan sin surga, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Amo rin kakunahan sin kamo, amoy imiran kamo magbubu, na supaya siya umambog marayaw, na supaya in mga bunga simpag iman amoy in malatag lang ta in katiluakan sin dunya ini insyaallah subhanahu wa ta'ala. Sabab na in kita imbang sa tayo ni mga naliwot na in dunya ini kaya utangan. Sabab na tanda niya in amoy biya mga simusugpat marikato taniyo ini yari na mo na isa biya mga kaya ingatan bang hauno yung mga panglukal-lukal sin sila at haon sila nakatampat sabab sin amoy in sila in nagbayta yari kamili bihat to katanta. Murah-murahan mga katawtay manguran salam dua kanyo katantaan. Murah-murahan in kamo halawong kasalamatan iwan halawong kasay amoy in hasupaya in kita niyo ramikyan amin mataw kasi murol singkatan pangadi ito supaya dumayaw mahalulay ingkatan pakaradyaan sin kita niyo insyaallah subhanahu wa ta'ala. Salam doa kanyo katan lapal. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Manjari balik pahunan to amoy manghindoa kato tanyo pagkhatang sin pangadyan na to waktu ini insyaallah ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma arhamna wa afina wa'fu anna wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana nas'aluka lisanan jakira wa qalban khashi'a wa rizqan wasi'a wa amalan tayyiban maqbula ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.